Assalamualaikum. Iki tanggal 21 April 2026 bolo. Iki lho, Gre mesti pagi-pagi mesti golek mochi. Sedangkan mochi iki tak seletan nomah iki dari rumah tadi. Wis golek mochi kemarin juga. Yo, sik mendengarkan suara mochi. Heeh, Gre, mendengarkan suarane mochi ta, Gre? Mochi digoleki Gre. Ci. Kok ya mambu to, Ci? We mambu Gre to, Ci? Yo, Gre mesti ngono ku lho, malah kebiasaan Gre mesti lek lawange tak buka, kamu masuk rumah. Mochi sedangkan Mochi di sana. Ci. 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 Mochi di lho, Mochi itu Mochi di luar. Mochi di luar. Ci. Ci. Ayo Ci didandani. Kowe takut ta, Ndek? Takut karo Mochi. Yo. Ndek takut dhewe yo. Kowe takut karo Mochi takut ya? Heeh. Yo, masih mencari. Yo, masih mencari. Yo. Memburu. Mochi memburu, Ci. Mochi mau memburu Gre, Ci. Yo, Ci. Buru Gre aja, Ci. Ayo, Ci. Akhirnya kue wedi to. Oh to. Gre akhirnya wedi to karo Mochi, ya to. Iki klintinge sapi iki. Iki klintinge sapi iki lho bolo. Bocah wedi ternyata karo Mochi. Nggih. Nyapa? Bocah wedi, Mbak Noh. Ya, bocah wedi. Terima kasih bala ya. Assalamualaikum. Channel Harsono Jos.